بله بینرین هجام ورن لسر یک جنوچین کو دناوا روشن داویه دا وکم یک جمشار هری سرکه یا کو ولات آنین پیشبری هفدو کو ابجی تکلدار ایریشن هری داویه اسرائیل یا لسر سوریه بوم پشتی ایریشا اسرائیل یا لسر بالفرقها لشکریا ابو زهور یا لادلبی نقاشن لسر اولهیا ترکیه زیده بونا او آلوزی هر کو دچوی جاری زیده تر دبه هری داویه سروک مهپی دولت باحچلی جیم ایریش شرمزار کر برسواوی دا گوت سیاستا ایریشکار آ اسرائیل دوید چارچوبیا حقوقا نافنتوی ده به باندور کرن باحچلی هر وها بانک لریبریا اسرائیل کرکو ترکیه پرووکاسیون نکه و صبراوی جی نجربینه. Vurulduk. Dün gece İsrail tarafından vurulduk. Don't. המסר עבר? המסר עבר, אבל כנראה שלא שמעו אותו, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה יותר טובה. Ev dimen o peyam rejima Ankara'yı tersine. Katil İsrail mazlumların kanıyla semiren emperyalist bir sömürge düzenidir. Serokê MHP Devlet Bahçeli li dijî êrişa İsrailê ya li ser balafirgeha leşkeriya Abu Zehor a Idlibê bertek nîşanda. Bahçeli êriş weke êrişeke nayê qebûlkirin li dijî hukuk, aştî û aramiya herêmî binav kir. Wê got, rêveberiya İsrailê divê ji provokasyona Tirkiye, cerbandina sebra wê û her cure destwerdana rasterast an nerasterast li qadên ewlehiya netwê dûr bikeve. Bahçeli li dijî siyaseta êrişkar a İsrailê banga destpêkirina pêvajiyeke cezayê nav netweyê kir. Wê ji bo avakirina mîmariya nû ya ewlekarî û aştiya li rojhilata navîn planeke ji heft xalan pêşniyar kir. Di nava pêşniyaran de berfirehkirina peymana Mekke ya di navbera Tirkiye, Erebistana Siûdî û Pakistanê de û veguherandina wê bu yekîtiya ewlekariya İslamî cedigire. So, I think NATO's making a very foolish mistake, and I've long... Her wiha pêşniyar kir ku bi bejdariya dewletên yekbûyên Amerîka, Rusya, Çîn û Yekîtiya Ewropayê koalîsyona aştiya rojhilata navîn were avakirin. Di planê de her wiha civîna konferansa ewlekariyê û aştiya rojhilata navîn dibin çavdêriya netwên yekbûyî de mîsyona navnetewî ya çavdêriya Agerbestê û Komîteya Navnetewî ya Navbênkariyê hatine pêşniyarkirin. Di xala dawiyê de Bahçeli pêşniyara mekanîzmaya zexta dîplomatîk û teşwîqê ya gav bi gav kir. Wî got divê li ser İsrailê zexta siyasî û aborî were zêdekirin û mekanîzmaya parastin ya leşkerê jî çalak bibe. Lê heta niha ji aliyê İsrailê ve li ser daxuyaniyên Bahçeli ti bersiveke fermî nehatiye dayîn. Ev bêdengî pirsyarê nû derdixe holê. Ew jî Tel Avîv dê hişyariya Tirkiye bi ciddî bigire an dê siyaseta xwe li herêmê dewam bike.